Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kublaya phi baro kini kilong ki khubor bamta kasni. Kajinglong jiman ha ichamati kala pensyong siir bha tip ka ikabanja hadian kajing sabom ya pi armut ki barjala menen kajan mir aka arpunyo tarik uleber. Kite ki barjala ki belangat aka apot ki bakateng isan sing bo usujat duta. Laong baya kamet yap kini ki armut lalap na ichamati ban adalta yathu katalong khubor joki bulet. Maria tip ya kate kajing ja katnat Meghalaya Police kalap ha iki kali bulletproof joki special operation team lembak akan hun crime scene unit syaka ichamati Sheila panyarap yaki pulit na Sheila Police Station hakabante lah kami kajinglong jiman hapo kate kathan Superintendent of Police ka East Kasihil bentep kini ki armut ki barjala ki basha penyap la bandai kum kajing ja ka belajar haus nam ajar hak khnai halor ka CAA ba ka KSU hapelong jingalang. Nah kalian ka sorkar ka batha katanat Meghalaya Police ya Superintendent of Police ka East Kasihil ba hukum ya baro ki field unit paket penklan ya kajing ya bahra da ka kecat pada kali tam menta kami kumju bat pen I ya kajing don ki pulet akate kathan la batha ru baki pulet ki de banra langi ki riot gear tendong le air pensat khamat ki lathi ki shield bat ki we banle ting ki no pen klumar snong namal kani kajing ja kala banlam sa kajing ya snam pher jai ben rio. Nalor kanila batharu ban keren ya ka Deputy Commissioner pakat penjari ya kendon 144 CRPC bat an penperking ya kajing ya brio pasan wet Nepalat alor kajing ra ya kidiem kitari thiet petrol haki bilor penyang syarat bat kiwe hakawe kalian kulit ke East Kasihil kelayok sa ya kajing don ki katuk aningun ki brio hakabaya de kajing syabom ya ki arngut ki barjala ha ichamati hinen kasni balak katanat kulit kelayok sa ya ki katuk aningun ki bala suba yang ketika kambaman ha ichamati ang Superintendent of Police East Kasihil Rituraj Ravi syusyu katang pulet layat hu baki 4 kem satiayo noy noru wiat hu baka jing toket menta kadang ya syakman balap ya kadaw halor kanika kambaman kumban supinkan mau kaladon kajingja kablaja hadian bawai karali persya Citizenship Amendment Act 2090 kabla pelong nakaseng kasi Student Union hakaba way to court KSU losar nyota uladu ya kajing im na kajing syasyo haki barjala hakaba ya de bakamet yap chukiti ki barjala lawan kit sya civil hospital Shillong bale ya ka postmortem a ichamati kade ka way na kijaka khai khabar ya emotion kabala syong khle bat ki barjala bat ka ichamati shwa ka shisni arsni ban yo khubor ya kajing yap ki arngut ki barjala kayo ka hat angte ka syongshit baha bat ki pat ba ya lit siu ya lit tada kidukan ru ki ple